پیبچ نصر داخویانیه که سروک پارتیا گلجک سبروج احمد داوودوغلو گوتیه پیویست پروسه که نویا چارەسەریەش بۆی پرسا کوردان دەست پێ بکە. ئەحمەد داوودوغلو هەڤدیتنەکێ دەگوتیە وی پرۆسەیە چارەسەریە لەسەر پیان ڕاگرت بوو مەبەستاوی پرۆسەیە دەربەسبوویە. گوتیە من هەوڵ ددا جادەیەژ ئالۆزیان بپارێزم. ئانگۆ کۆلانên Türkiye و Bakurê Kurdistanê gotiye li aliyekî din jî min Erdogan aram dikir. Davutoğlu her wiha gotiye min hewl dida civîn û gotûbêjên min li gel HDP her berdewam bin. Bi heman rengî gotiye Erdogan di destpêka proseyê de ciddî bû lê piştî gotina em te nakin serok di dema proseyê de êdî neguncaw bû. Gotiye pêwîst e proseyeke nû ya çareseriya pirsa Kurdan dest pê bike. Gotiye siyaseta serbazî çareseriya pirsa Kurdan asê dike. Welatiyên ku ji bûyerên berê ders wergirtine û deng didin HDP, MHP, AKP jî pêwîst e li ser zemîneke hevbeş bicivin, ew zemîn jî ne alozî ye û ne jî siyaseta şer.